tunin jong thusim khat ana sei ke taw hitin tuni itusim sei diwa hile 2016 kuma gogowin ain kutia to hospital omsungwa thil tu a hin pi thusim ta khat ana sei hitin ama in ai hin thot banga ka hin sei de hi thusim ana pan taw hiti kei ka hile gogo ka hin masang zep kitele 2016 la hin keijong class 12 ka hin zo hin tua lamka itiu Churchanpur college ahun kana kain in khochu ananum le idijun pa nong chi chi na hi le kapi kapa anu hi anadam moji chun ke ho umna akun hospital kinai ji hin zending in thinglang akun kapalin te in ahin pulhawin idijun ke honjong hospital achun kahin bui pi jingve kapa hi sipai an hi ji chun kanule ka unu hin kapi chu hospital hin agi pi ji hlon in langa kein kanau te ko pi ji guzu lai ma hi ji chun zan khan hi an kani azo hin light na sin kenjong kanau te kom chun kimamut uvin jing school kai jing na hi uve katin keijong lupna kha ki ju pe pe chom kha zo hin kanu in a hin kolin angai chadi ho chu asein hospitala ung tha wa in ati ji chun kenjong kanau te chu ka vet le akonu a ki kil ji chun kapot ding sei lowin hospital zone dinga kot pi kaga hon chun kagari bu uwa kun chapang khat fencing langa kin ta azam kamumu chun keijong akin walji chun kot pi mai achun kalhudanin ichi kachagin ho chu kanau te na hinja za uvin a hin dalu uvin ipina ti ham tinai dong uvin kenjong kavet le athumu wa omji chun ki sei pi ule ki chapep dikatin kalhu mai mai a hi kei henu in hospitala thil tha dingin a hin kowi mi ong le kot anohan pi hi uvin katin kenjong kek tiwa uchu ka ki tolin hospital lang ka zu pum chun ka thil tu chu ka yel phei pe hospital kalhunin get maya kanu in inanga ji chun kenjong ka thil pu ho chu ka pi in lang anachi pe pe na ti ji chun keijong in lang zon dinga kong ki pat do gut kun chun kapi umna first floor window achun hichi kein uwa chapang kamu pa in songkhol a to kibong chapang khanin ana kamu in kenjong ina chu alim amial kanamu loji chun midang hinte eibon gari akichia tua kilhung bep katin kenjong in lang kahin ki zu pe pe get mai kalhun lun chun kanau te chu an ul changuvin keijong in sunga chun kalunin ipina ti uham katile kanuya nu chun aka pumpumin napot zoin mi khanin kot ahin kiwin ke honjong nang na hung ke hi sa phat over window akun kavet ule chapang khat kot maya anadingin get kavet ule akya khaji chun rumin kazam lut ule hichi chapang pa chun kot chu ha bengin a bengin in avel le nangin get mai nein pha chun athip pani a hin ti phat chun kenjong in compound chu phone flash ka de in kavele le in hi le guzula hi wangin keng nung ima om loji chun in sung kong lunin kanau te chu ki chakha in te katin akom wa chun kagi pi in zana chun thil dan ho chu ka gelin chapangin ai hung hlep du chula a khunung ho te de hi ji chun zan imu thailowin keijong hechi zan chun ka ki gel khuwa jingka hin kanu en hon dinga hung pen hin kenjong thil dan chu ka sei na hi le
nila le na u inagi dingin hinsol na ingi atiin aman jong hospital lang azun pe tai nila lang en hun dinga ko u hong penin kan jong kasai kin in hi le aman jong tol le ta in thila chapang hinata atin aung nuin la e nila lang guzuding akisa aji chun ken jong hospital a botha adingin kakipat doin amuna chu kanuin kapi chu achanga an umpi hi ji chun lo ho cho dile dukana thil ladingin ai solin kenjong kacho cha hin in lang zu dikatile gu ahung zu pa chun kenjong gu la do dikatin kanule kapi na achun kagachi in kapi na room ninglanga chu chapang khat hi anaha da mo le in doctor ho anjong adam ding anata asan lo pharwa ain kute in pun ana khudanu kahin mu chun kalung asil e pa chom khat jo hin gu ahung ol ja panin pam langa chun kapo ni na hile hu ana jin phat chun kenjong gari chu kahin tolin inlang kahin zon ta na hile tua Churchanpur college mai kahin pha hun kagari athilgi ta ki heng bangin ahung umin ares itipi a kapi wangin ololal haiji chun kenjong side mirror achun kaga ave in hi le hichi ina kamu chapang pa ana tau kahin mu chun gang ta in ka kumla in kavekin in hi le kamu lo pa chun tauna kahin kemanin gari chu kahin tolin hi le angai bangin gari chu chi panin kino ta chun in lang kahin dali in galun zo hin kai jong ka kisil thingin enni adikatile ka unu chu kanaute ruma kun ahung ponin ennani hitaloham ahinti in kenjong kanenai poi katile aman jong hospital na chidi kuna kenjong hospital ka hinni adandi ahite na tiji a buleme kanani achayu ahite ahinti in innung lang kona kun chun toilet lang azunin kenjong bunei ta hun pi uvin katiin ruma kagaluna kong polle gelang akuna ka unu le kanaute ahung kelon lut kamumu chun amuna chu kakadenin insung ahung lulu chun ka unu injong lohang te in enni khom di kitia nakenga a itilom lom nani achai ke ham ahinti phat chun kenjong ka unu chu kanai phein kichale kata sa ki thinglewin in kong luna ama kamudan atu sei hole kenjong en kani anai lo ho ka sei pi na hile ama jong sei di halloween chom kha choding danin chom kha jowin kanu chu kola bolin kathil tu ho ka sei pi ule aman jong hospital a hindala thailo di ji chun napu hin sol na nge atiin kapu hi ke ho adinga kanu anau pa hin aman jong azinu le achapa chu hin ki puin ke ho jong jana chun ka ki ho lim limu vin hi le hi chi kapu achapa chun ke nu ya nu to class ki bang hi ji chun hi ti hin a hin sein skula ka koma an tauji ka loi pa chu aha dam moji in hospital in aumin kenjong zanle kamangin kamuji e ahinti in jingni khu chun jingka ahin kanu in ka unu chu kola hin bolin tuzan ka komwa chapang pa chu alalwal ji in hospital muna athidan tai ahinti in jingka in kanaunu classmate ho injong kanaunu chu ahin nai pawin tuni bek pu lo di hi e classmate ho khat athi in condolence ai chi diu ahin ti phat chun ka unu injong kanaunu kom chun gachi in lang phate in hin thla in atin kenjong kalung thima kagin mo chu
ka unu in jong anagin mo di ka het ji chun kanaute ahong ke lehin ka dong in hi le ama chu a hi e a hin ti ichini akun chun pathin long sin in tu chan ichita bang ima ka tu to pove a hi wangin ichini khuwa ke ho koma ahong ke la dan ho chu tu chanin ka gialin ipg a hi ke hedi pove nangin na het le na longyal komen an seitan thusim aki chai tai